Prvo sam kratko popržila mrkvu i papriku pa dodala blanširanu cvjetaču i malo usitnila. To će biti za palentu i ostavit ću zasad sa strane. Onda sam prodinsala kapulu i gljive pa dodala bulgur, začinila i podlila. Kuvala sam dok se tekućina nije upila. Skuvala sam palentu s malo soli pa dodala povrće. Napunila sam posude za pečenje i zapekla na 180 stupnjeva 20 minuta. Opet radim pečenu kašu, ovaj put sa 2 šalice pahuljice od helde, 1/4 šalice sjemenke konoplje, 2 žlice kakaa, 2 žličice začina za medenjake, malo praška za pecivo, 100 g sušenih marelica, 1 jaja i 2 šalice mlijeka. Iskoristila sam priliku pa sam pekla kašu i palentu zajedno. Postavila sam i mlijeko za jogurt preksinoć pa sam promišala i pretočila jogurt, da vam bar mogu opisati koliko je fin domaći jogurt. Napravila sam još i granolu prijateljici od sobenih pahuljica, kikirikija, kokosovog ulja, kikiriki maslaca i meda. Nakon pečenja, dok sam spremala granolu u staklenke, sam dodala komadiće suhe banane. I to je to za danas. Čeka vas recept za nešto slatko vrlo brzo.